d'Armarema, ils ont Robert Vardreau, Ractress, also en fait, école universitaire de recherche, sais-tu, mais ne manquait mieux René en IUM. Ah, mais les klevet. Ja, Rede Irak. Komsmat, Irak, et Guissé ou quoi ja, Madeo? sais-tu. Et son niveau, nous est co-présidentes, Cusul UL Breis et Vitanin, sais-tu. Au Conseil breton du climat. Ja, sais-tu. Madeo? Ja. Ageo et modal élaborant ebres par le labo ageran étudiant armor met redoudour finar physique armor qui est ar pesquet donc qui barectam et bet par pesquet. Ja. Alors comment me rendre goulen andra diganet plaire penance que desket bruzonek déjà. D'abord Déon. Desket meus brezounek gant ar skol dre lizer gant Vicente Seite, sais-tu, pa oan pefarzek bload an zonj. A var l'air non morse de taben da skrivamat ar brezounek ZH, figurez-moi, desket gant Vicente Seite a rok, sais-tu, faziou a bep sort vo une chance par diabouillou. C'est-tu, ja. Roget vo neus tu lavarit mo peus goulenou pe ma zeus endra ne komprenit ket sais-tu moyen zo causéal ar paléo petra ra zeus endra benag ici ça c'est méchant c'est rend non j'ai qui renquête sais-tu sais-tu Thomas et ma arbet ak aze evelit ez eus ur garten deus arbet geler m'avait disquezet bra passet peler ez eus bet pem devez tom en un doare dirortos en doare direiz ez eus bet pem devez tom da eul hag bez eus ur pigruz var breiz sais-tu memez e breiz e ma o chanch an in hag kartenou a sortse avec avet e pepler vraiment o tisquez neuze ket peler eo tom, met peler eo dirortos ne ket normal, quoi. E vefe ken tom. Sais-tu Petra et ma mouvant da conta dehors. Sais-tu d'agenta Petra eo an in, perak e ma o Thomas. Mi chance en ol a oar tampedam an drae, sais-tu marteze et neus ket ezom lavaret dehors an drae, mais fin gwellor les assure le mestra kregi gant ar komostaman hag var l'air e ma mouvant da konta un tammik divar ben disorou ar pez ave en vet GIEC et galek pe IPCC et Sosnek a blamour e meus labouret evitse et très daouvil naontek hag daouvil un daougen un varnugen tikarezit un varnugen hag var l'air gerik divar ben a petra penaos ma kont an traoù e breiz. Neuze d'agenta petra eo an in, sais-tu, climat. Eo stad en atmosphèren hag pe an douar pe ar mo e pa d'or mare ir. Sais-tu red e gouzout evel just ez eus un difor etre an amzer ar airio, an amzer ar der pe a vo varroaz, pe ave en vet ar meteo. Chanchara an amzer a tao hag an in a zo ben ar fin andra etre e kaver an amzer. Sais-tu da square a ze o an tom der Uela pe Isela et Miss Guerre, sais-tu, eo ur miz e daouvil Seitek e Brest hag ve gwelet ben ar fin an tom der brassa a zo ar ruz, sais-tu, drevraz ar ruz a zo e pad an deiz, pa ve tom, hag ar glas a zo an Isela, pa ve an noz, hag evel just bez eus bet devezioù tom, devezioù yenor, e ve gwelet e chanchatao, hag ez eus dek derez difor ben ar fin e c'hell beza dek derez difor ez a oar e gise d'un deiz degile. An in a zo disinvel, an in a ve gwelet pa ve ben ar fin kemeret an tom der var ur bloavezh.
sais-tu, avait gret moyenne var ar bloavez, sais-tu, memestra, neuze, andra ezo e Brest, Brest guipavas, hag eve gwelet, neuze, petra a zo en tom der bet bloa, hag daoust hag eo dindan pe kantor izelor pe uelor, et qu'un verre andra etre deus ar bloavezioù trihugen pe betek dekape var hugen deus ar c'hantvet iveza. Hag aze ve gwelet ne ket dek derez ouzpen pe nebetor ezo, et vel just pa ve gret ar gaiden var ur bloavez, un fival a rat kalz nebetor d'ur bloavez degile. Sais-tu, André a zo an in, a rede sonjal neuze evit an in, un difor daouzerez a zo un dra braz. Et vel juste d'un devez degile n'era effet ebet kouz lavaret, eve fait pe varzek derez un devez daouzek an deiz var l'air, an dreiz au normal, mais pa ve gret ur gaiden, pe ar gaiden var ar planeden abez, pe ar gaiden evit ur bloavez e Brest, egiz ma ve gret an man, daouzerez a zo un dra bennak pouezus. Ar gaiden eo la moyenne. Bez evel an... Sais-tu, neuze, gwelout a ritmak petra sor difor zo etre an in hag ar meteo. Ya, made, skler. Sais-tu, vraiment, Thomas a ra an in perag. Neket diez, da genta perag eo tom an douar, a blamour zeus an eol, rusamant. Neuze, don a ra an tom der deus an eol, hag bet bloa, a bao ar mare, don a ra tom der deus an eol, met eve digaset nebetor a tom der gant an douar. Ne ket kempouez. Ez eus muior o ton e-bars eget o vont kuit. Ez tu an dreiz ar bir a ze eus an eol hag ez eus skinou an eol neuze o para var an douar hag ez eus ive tom der o vont kuit, met ez eus nebetor o vont kuit eget o vont e-bars. Hag red e gouzout ive et drevraz neuze e pad a rok ne te fait en dud da chinch an trao, et oat an pedam kempouez met en atmospheren hag ar c'houmoul a zo pouezus kenan barz an afer, peguir e chikour an douar da jom tom. Red e gouzout man eve fe ket var an douar, eve fe yen kenan, eve fe nebetor triwar derez dindan zero. Man eve fe ket deus an air. Sais-tu, récemment an air a ra egiz ur palen tom deom hag a vir ar planeden tom, met erfet an air a zo hervez ar seurtou gaz a zo e-bars, sais-tu, ar guden o neus bremañ, ar seurtou gaz a zo en air a chinch, a neuze en air a vir muior a tom der, hag ez eus un dik empouez. Sais-tu, muior a energiez o ton e-bars eget o vont kuit, a dalvez an energiez a jom hag Thomas a ra ar bet.